Serahkan tingkap. Yes. Sang kali resep ning Inggih cari tayang nemangkin sang kekalih diri punika ni Kesumosari kelawan niwayan mudite sampun deleb kresep ipun madingahan pitutur hayo sujati sekancaning punika pituah daging sarin tuture sane kelintang mau tamu pisan tulya kasiraten marta mawit sangkaning keluwihan kautaman tuture punika dan penah waluyannya kasiratin nantuk tirte amerda aneda hati ngutama nyuso pendi jeroning hati mawit sangkaning kautaman tirda amerda netotonan sane kesiratan mepuara lantas ngawe punika rasutis nuwak ri sejeroning angen mengawe amanake suci len tekening punika mawit sangkaning keluwihan tuture punika sida lantas ngawe galang samplah sing nu adorasu kepetengan jagning nirmala tanpa letup waluyannya punika nabas tale wiyakti ning tan wenten pati letuh kewentenannya nih kita reke pengerasannya wah pragat buka ke kita buat rasane ane kerasayang oleh sang kekalih punika sang kali
matur bakti Reh ning rumasa sampun resep ri sejeroning pitutur-pitutur sane katiwakang nuli ne mangkin sang kekalih punika ngod ngaturang pangubakti mangiringang kocap sampun sandi duaning sampun suwe punika mirengang daging pitutur ngiringang ide sang begawan ne mangkin kocap sampun nyaluk nyerepetan sampun salikaon punika kebaosang duko halo nang ucap inggih ne mangkin kocapa muali makadi dane jero dukuh punika malih ide mabaosan udah ceneng kusuma sari Ian mekadi daging baos jero dukuh uduh ne keceneng idewe kesumosari anak ibuku idewe nah kamu aja kamu dakar sawireh ne subo madan nyaluk nyerepetan subo madan salikaon kemo jane-jani lautang malu cening kemo kepaon medar malu cening medar misananya hineka jani lautang ane jani mejalan malu kepaon ngalih ajengan aja yaitu misanan ceningi kusuma saring amahinge di marone sekadia sapunike daging runtuh baos idukuh mekadi ni kesumosari nenten jetulak wantah inggih asapunike penyawisnya nih menyumbang raris iyo bangun nuli ne mangkin ni kesumosari baosang titiang ngodipun nyakupang karo kalih mangu bakti ne mangkin sampunipun bangun kocak manginapin imodito di subane ne kesumosari bangun sampun majujuk mangkin ne kesumosari adi bang kode imudite gimpak ke mangkin ipun imudite jalan iyo
ke pawon beli. Ne ke beli wayan mudite deng udiang jado togo glolohen jalan-jalan ane jani mai ajak tiang ke paon ane jani beli. Lawat bangun imodito pamit nyumbang. Sawireh buku keketu wangsit ni ke Sumosari ni mangkin cari tayang imudite ngincegang ipun ngaturang pangubakti nuli ini mangkin mapamit ipun sarang ke kali